Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saling lun pesan gerakan dunia menyona salah balon kemarang mengalun tuan dung warelingkang. Tak ada baje atau mesusun, ada belambung bekuto ija baru nutega ecut bang betong habata sambung jinolon baca. Lain tak haba gejakeun kelon jadu untung sino di Jawa lepata tura lon dengar pantun gepegah kelon yang hana-hana. Ulun di sino berjalan gedong kan pula jagong dalam lang raya benanu tepu ecut bang betong ngeta dengan lonji otat beda. Tak nonton bola si deba warung meja susun bukti pikana bacuna pesan nyodari ulun kecut bang betong di nagan raya. Wahai ecut bang yang nan bang betong puturi dilon nibak media megasa gonyan carong pantun nyempat katrolon jak lawan gada. Megasa gonyan carong pantun nyempat katrolon dari Jakarta. Dilen pega ba urang gampong yang sikan betong gata po atra suletat haba bang ebang pantun sayang adolon dengo caritra. Basa boh urolon kalan burung menggulung-gulung tubik suara bacura seki labayung rebong pegah bakawum elo afanza. Bacut raseki labayung rebong pegah bakawum elo afanza. Pakan lagenyan ecut bang betong negarang pantun yang hana-hana dajut bek menan wahai cut bang lon besebab pantun Malaysia darah. Kata yu pilih babungong jantung putar pilih lon atau bang Jawa pekanjut menan haba abon sang barang atom bak kedai Cina. Awai lon pegah babungong panjohan mungkin tanyo de bahagia menan cerita abalun tuwo sebab hatinya hana le rasa. Memang ciputoi habana susun yang bungong lampon awai lung tanda betul hubungan karab dua don han mungkin ulun kenan mengisah butuh hubungan karab dua don han mungkin ulun kenan mengisah.
biasa. Peduk beluka di atas dalong long susun, hias mewarna bepehayu dro nibak pantun kepelemah bong baan darah. Habalum karang kecut bang betong ngejawab langsung mendengar kata bejut kebenge ecut bang betong sebab diri lon mentang pemula. Bejut kebenge ecut bang betong sebab diri lon galam biasa.